Lamso Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa angnorok ni logi tongko khumpai te porma tini ni Kokborok Koktang rok ungkha Swrangchalo belai no khatong khajane bisinde jampui hati buba gara birbigram kishor manikoni mangthong kaimani phiyogoi rejakha mangthong phiyogoi rinai ungkha MLA Biswajit kolai AM Suhel te porma YTA President Suras te porma no khoboi kubungni adongro Belaino khatong khajane bisinte ke chibajala hangkobe kobja jampui hatiwa Maharaja Bir Bikram Kishor Manikoni Mangthong Kaimani Phiyogoi Jaka Swrangchalo Aro Thangai Manjakaika Amchaini MLA Biswajit Kolai Manjaka EM Suhel Debroma YTA President Suras Debroma TWF ex-President Shinukona Jamatiana Koboi Jampui Hatini Amchani Lokora Obtike Jampui Hatiwo Bubagra Haikeba Maharaja Bir Bikram Kishor Manikoni Mangthong Phiyogjakmana Toine EM Suhel Debroma Tai Amchani MLA Biswajit Kolai Lokobuskango Khatong Khajan Bisintoi Tam Kokdarka Naine Dichin Mangli Friends no Pungjarni Khatam Yafaro जों दिनै बेलेगनो खाथं खाजानि बिसिंतै जों दिनै जंपै हातिवो दिनै हाबोबाग्रा दिनै अहानन दैदुलै जोंनो स्नामिक लांनाय दिनै महाराजा बीर बिक्रमनि मांथंनो जों दिनै अर स्नामका पुरानो दिनै बोबाग्राना हामबायरिवो जों दिनै अमाहायजर रिमान बागै बानो खुलुमबोसों ते दिनै अनरेबल सीएम ना बेलेगनो हामबायरिवो ते स्पेशली दिनै अरन खरगनै दिनै अनरेबल एमएलए आता बिशेष kolai ते सुरज दिनै YTF ni sini president bono belekan hambari tangke puila suros ni be initiative bos hakaje musungo kaisa mangthong chini amjayo jompi hatu snamnai ni botini sini TTID se hapangno request khaka bo kaisa mangthong chini jompi hatio khnainan bagi on bai chini honorable CM bini ko simung naikol mongbai te chini bobagrani hamari bai chini oro kaisa jeng mangthong ka on bai chini bobagran bele lekin hambai te khulumbo te chini oroni Agutala Kazam Raspobon of 5-star Hotel Sanamjana Naimano, Sezawa Agutala Rabindra Shotabasi Bobon, Puskani Simi, Lahar Himboto Kalaye, Shaltang Hanko Tang Pangnogo, Deputation Yaparika, YTA Bodolok. Berani dia hazna hanang pinang klaimani bondo mak lainai. Mereka coba colinai. Colinai. Mereka coba colinai. Colinai. Coba colike. Mereka coba colike. Siklani hozle. 1917 bishiwo Bobagra Brindra Kishor Manikobai Snamja Pushpa Bante Palace Kasam Razbari Tabu Phalchaka Obaheno Koktwma wo Kashai Tongkha Taj Hotel no 5-star hotel khanene bagai Kasam Razbari Phalchaka Omai Koktwma Bishing Basang Okhur Tongmani Yagulo Logologino Khrang Tisaka Ringsringai Motha TSF Abni Yagulo Tini November Nuchishini Shalmari Agotala Doli Lahar Kathroi Shaltang Hangkor Tangkhane Thanebo Depression Luka YTF ni Sikla Adong President Suras Debroma Shaga Taj Hotel no chung kasuya apos khlaya Taj Hotel Tripura wo phaithung abosung kasuya phiaba Rajbobo no je Taj Hotel samno naitongmani abono se chung apos khlayo honesaka bote bosaka khorok busuk o Taj Hotel lo eba Rajbobo no je hotel samjong naitongmani aro khorok busuk Tripura saro employee ingmo gobangma sumung tisaka YTF ni President Suras Debroma bote bosaka obo haikon no turuk gobangma bobagra nukhungni Laibuma Rusajak Thairongno Najak Bakya tei Sokomjak Bakya Haini bai Tripura Haini Laibuma Rusajak Thairongno Muthangai nagnani nahar mungtuino o deputation hanisaka bote bsaka DM ni thanibo koksungmani yagulo DM bai sinjaka norok tangai Taj Hotel no kasu piaba bosaka Taj Hotel no kasuya piaba Rajbobo no Taj Hotel khanani 5-star hotel khanani abono kasu hanisaka YTF ni President Suras Debroma kubuni phasingo jero social media phai kok saitongnai brongno bo kok firoka YTF ni President Suras Debroma Paithogo YTF ni President Suras Debroma Shaka Opatimong Tumuno Soino Ungitongo Hangake Hastani Montri Okra Te Berekri Tang Bedeni Montri Shanto Jodri Clear Kane Unkun Sai Sagan Unkun sing tabung DM by sing member no man yagulo DM saka tamni bagai no obno opos khai si sing Taj Hotel no sing opos khai Tripura finally bagai sing Simon Taj basic jorti reported bobos jorti Kotor Hotel sing Simon joto India wo sing Taj no mana khaya je or hotel ta khulok paji sing je thayo hotel khulok janen thangai tongo je sini Pujovanta Palace sini Maharaja Birendra Kishor Maniko je tanglang mani 1917 wo abono sing mana khayasi sini Tripura hasdebo tini bo sokomor jago sini agini laibuma rong no tong sini gobangma sini sokomor ja khaisi
Swami Vivekananda Maharaja sini je tongmani jaga sini Rajbari aborok sung bebon sokomor jagai tong turuk turuk Udaipurni old Rajbaban aborok sokomor jagai tong tini bo sokomor jaga khana bo sokomor tinge tiprasani je laibuma je culture je heritage sini Maharaja Raja roni amal simi je tam torong nai ba abno tabu sung tabu nugo je sung 25 bosor CPIM government tiprasana siklangna bagai je sini tongthai soktai sini joto tiprasani je Raja amalni bebang sokomor khimani tabu sung obon nugjak tong abon mai sung YTF tongoi malia obno sung totally oppose khayo to muno mohai ngin thang kai sung kotor ni sei tebo kotor sobao khaine hesi biskang MLA Bisuji Koloi MLA Phan Nirangbai Jombai Jela Adi Block be Khopja Jombai Hatiwa Khitai Sititai Nok Tangjak Mafio Gari Jakha MLA Bisuji Koloi ni Yakbai Tongkhor naithok kahamni bagui nango kaham khi sititai no Jombai Jela amchaini bising tongnai tongkosong lukuruni bagui belekino kaham koktuma nujagi fekya abungkha Jombai Jela Adi Block ni bising khopjak Jombai Hatiwo MLA Phan Nirangbai Khitai Sititai Nok tangi rijaka doglam fiogiri jakha MLA Biswajit Koloi ni MLA Phan Nirangbai tole doglam fiogiri MLA Biswajit Koloi Pel Takrajula amchani MLA Biswajit Koloi nokari manjaka MDC Umashankar Debroma manjaka kubuni nangai sunai adongro kognar thanibo MLA Biswajit Koloi shaka Jombai Hatiwo bania khanai hati khanai phanai salkolok romino jungjal ngai tongnai mani abongkha khistui nokni bagai haponi thani samani yagulo tabuk Jombai Hatiwo Khitai Sititai Nok Katal Tangi Rizaka Tai Tini Doglan Fiogui Rizaka Rankishani Bishingti Kisha Chas Ramani Bishingti Oro Kaham Khitai Sititai Nok Shep Sap Mani Mano Nishaka MLA Biswajit Koloi তিনি স্যার বহুত খায় তিনি অম ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার Belai hambai chini media rokno. Actually mo Jombai Bazar chini syndicate gari syndicate mo ani MLA Phan bai khai chingo toilet public toilet sing mo sunamka junani thutui actually sanatha gangke ang MLA mani pore ang Jombai Bazar buri naikha gai even not MLA kok chibinya even age bohaino ang jefuro Jombai Bazar phayo ani my person saganai apro kintu kasi toilet khain man toilet ka hamro krei uno tui krei omtimang kintu problem face khai to ga apro that amni yagulo bang naikha omtini face khai dong so gai lukurokno bazaro phayo lukurok complain khayo जों toilet खाने जागा के नगो थांgi ma thango gai noto jotong saimano toilet खाना मुसुंगो हाय दुनियान कसो ताइ क्रै समय खिना मुसुंगो सुदिना मुसुंगो जागा करि काहाम आमन बगै अ Jombai Jela syndicate kaisa जों public toilet gan bai kogricha gobotini जों mo उद्बोधन खायि आमनो जों फिदा लालाइनो काहाम का जों kaisa management खाइमानि बिसिंति खायि कारण जों तामं toilet तमानो अनेस तै क्रियंगो गरो तैनि व्यवस्था खायरिका मोटर खायरिका जों गा toilet no nukhna kaham ga toilet motamoti complete package जों खाव जागाव गा Biskangni village committee election kitingkai teruk khe IPF botor ragai phaitongo aba haikeno Swrangchati 43 korbo bidan sabha bai khobjak buragi committee hall nogo khunchi dok nukhungni 50 footers IPF tini bana rom phaika lamsogoi nakha IPF ti central party ni secretary Pranab Tirpurate kobuni adongro Village committee jogo ito buskang otoni boi ami amsir ko IPF ti botabuk turuk ragere February nuksaki tongha obahikino 43 korbuk bidan sabani boiragi dugan committee hologo IPF ti botone buhamte kashe boto ha pada songajaka asolo judo boto yakare IPF ti bodolo nokhong khungsi dokti khorok basi butan IPF ti bana rofika aro majaka IPF ti bodoli central committee tangpang Pranab Tirpura IPF ti central committee president ti adongro bai sini media friend ono ini kaisa duita oncol ti jeng berituan committee holo jeng kaisa meeting tongmani aro joining program tongo sini central ni phaimanja pajak sini mu senior leader sini vice president sini Krishna Kanto sir dan gana tongo sini central leader vice president sini Rajendra Riang tayo ma keno sini division leader ko tongo o oncol duita committee ni oro tini ko kaisa meeting nangmani phanya 4 tarik December khumulung ni sini state level gathering tiyei Sandi Bazar Boko Phawo Tongma PM City Central Bidoloya Rongsorong Nairokna Tei Internship Training Khlaijaka November 29 ni Salmari Swrangchati Shandir Bazar Auliu Tongma Central Ringnok Bogafano Tabuk PM3 Central Ringnok Khlaijaka Ringnok ni Shepsap kahamni bisingtei phungjagi tongmani logi tabuk Ringnok ni hamkreni samungbok khlaitongo Ringnok ni principal Rajesh Mina bini kolom dui khiklaimani bisingti do Ringnok ni hamkraibro tabuk ngitongo Abahajorao PM3 scheme nubisangtei Shalbani from Panda Sangajaka Ringnogo. Abono kitingai Ringnok ni principal Koktwma thana tabasaka khainai PM3 scheme Kendriya Vidyalaya Bagappa has been converted into PM3
Kendriya Vidyalaya Bagapa. Under this scheme, so many programs are being conducted under the PM Shri in the KV Bagapa. There are like this the self-defense training or others program. Out of them, one program, 5 days workshop are being conducted in Kendriya Vidyalaya Bagapa. This 5 days workshop is based on the artificial intelligence and machine learning started from the 26th November. It will be conducted till 2nd December 2024. Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shahono kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanyak greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, Akoro, Haike, Asekta, Lersidi, Faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodomtola, Krishnanagar, Kokborok, 93-628-24100, Tikisa Kokborok number 857-582-7871. জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল বাংলাদেশনি ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস পুলিশ বাই রমজাক মানতে সনাতনী হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশ হাই কমিশনার হাবানো বুসকাঙ্গ খাদুমু ফুনুকা বাংলাদেশে থাকলাইয়া সালবুরনো চক্রবজাগিতঙ্গ বরক বাংহাইয়া বসংনি লোকরা বাংলাদেশনি তাবুনি হাপাং থাंनाय नभेम्बर 25 सालमारिबो दाकानि हजरत शाह जालाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बांग्लादेशनि हिंदू सनातननि चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी एबा कृष्ण प्रभु दास रम्बानि आबन पार्टी मुनुकिदिगिनो रांसलो सनातनी हिंदू सेना बांग्लादेशनि हापांनि हाई कमिशनार बुसकांग थांगै खादुमं फुनुकलायखा বন্ধ করতে হবে দিকে দিকে বাংলাদেশ অলিগুলিতে হিন্দুদের হত্যা বন্ধ করতে হবে নাহলে প্রতিবাদ করছি করবো বাংলাদেশ সরকার হায় হায় দিকে দিকে হিন্দুদের উপর ইউনিস্কান ধিক্কার ইউনিস্কান ধিক্কার ইউনিস্কান মাওবাদীদের ধিক্কার মাওবাদীদের ধিক্কার বাংলাদেশ জয় জয় শ্রীরাম
ন্যাক্কারজনক দুঃখের কথা জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি, এটার জন্য দায়ী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। আমি খুবই নিন্দা জানাই এরকম ঘটনার উপরে, যারা এই রকম ইসকনের উপর এবং বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর বারবার হামলা হচ্ছে, বারবার উৎপীড়িত হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুরা। এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। আজকে umur soksuya burai busarokno kaimano mothangna bagai Swrangchalo Bharat Headquarter kitinggai obiyan khlaijak tongo oba haikeno tibrao ba o tangputangno khlaijaka Commission Office Complex Mahila Commission Child marriage haikeba umur soksuya burai busarokno kaimani mothangna bagai tabuk Bharat Headquarter ganangai obiyan khlaijaki tongo obati keno tripura bahaino o tangputang khlaijaka Mahila Commission ni lojingbai Swrangchalo Mahila Commission ni habanok ni complex o panda songsajaka techasebi songtatai Commission ni thanjake lojimungbai or salo morsaksugia bari besarno kaimani kasunan bagai haikeba balok biwaho kasunan ni bagai raisrai Bharat Snamnani tumai tanglekya salni pandan toinai Mahila Commission ni chairperson Jona Devrama Saka balok biwaho haikeba morsaksugia saka bari besarno kaimani abo dopani kaisa sraimo abo bai tabu kubangma bari srai besarokni langma menago thangai tongo haini bagai no patai hodani jota borokno no balok biwaho haikeba morsaksugia saka bari besarno kaimani mothangna bagai samo phayan bagai kobokabo আমরা অঙ্গীকার করছি যে সর্বদা বাল্য বিবাহের কোনো ঘটনা জানতে পারলে আমার এলাকায় 18 বছর বয়স অবধি সকল শিশু শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে সে ব্যাপারে যথাযথ গতকালই আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে যে আজকের এই দিনটি সেই 27 নভেম্বর 2024 এই দিনটিকে বিশেষ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে লঞ্চ হতে চলছে যে বাল বিবাহ মুক্ত ভারত যে ক্যাম্পেইনিং। এই দিনটিতে আজকে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট যে আছে, ওনারা আজকের এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করছেন এবং দিল্লিতে সেটার উপরে অনেক কার্যক্রম চলছে। আমাদের কাছে সেই বার্তা আসে এবং আমাদের জাতীয় মহিলা কমিশন থেকেও সেই বার্তাটা আসে আজকের দিনটাতে যেন আমরা সবাই মিলে বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গঠন করার জন্য। Mandai ISP khobjak atuk kathang jebi rungnok ni rung srungnai rok sepsap maya rungphrungnai pial ungmabai dera mungko kalaijak rungnok Inspector of School Mandai khobjak athok kothang jebi rengnogo rengnokni shepsa belaito unsrujak tamoni hinba rengnokni rengfrungnai bial angmabai Inspector of School Mandai no okok potomarongtui jengjalotui waide waide saka pheba mungsa yapri sajagya rengnokni rengfrungnai bokrok eba headmaster Manik Chandra Rupini saka rengnogo tabok khoroksa se rengfrungnai togo tabokni ojorabo khorokni tongphano eba te khoroksa buskani talano lelamko thagei painai eba de tergi painai স্টুডেন্ট আমার এখন বর্তমানে 6 জন আছে। 6 জন এমনি 6 জন যে টিচার 2 জন আছিল, একজন রিটায়ারমেন্ট যাইতেছে ফেব্রুয়ারি মাসে, হারা ছুটি বুক করতেছে, কিন্তু আমি একা এই 2-3 মাস চালাইতে হইতেছে। 2-3 মাস আপনি কিন্তু আমার একজন টিচার দরকার এখন, কোনো সময় সিঙ্গেল টিচার চালানোর কোনো সম্ভব না, যেহেতু আমি দায়িত্ব হিসাবে অফিস যাইতে হয়, কোনো সময় আমরা ডিস্ট্রিক্টের মিটিং এ যাইতে হয়, কোনো সময় যাইতে হয়, কিন্তু আমি এখান থেকে এত দূরের টাকা যে থাকিয়ে যদি আমি আগরতলা যদি কোনো সেমিনার যাইতে হইলে তো আমি 8টার সময় এখান থেকে যাইতে হইব, কিন্তু আমি আইতে 8টা এখান থেকে এত দূরের থেকে আইয়া যে আবার আগরতলা যে সেমিনারে যাইতে আমার অসম্ভব। ছাত্ররা এই দিন সব খালি থাকতে হইব, টিচার নাই, এরা পড়াশোনা সম্ভব হইতেছে না এরা। তারা আমার একজন টিচার যদি এখন ব্যবস্থা হয়, আমরা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ হইতে আমি জানাইছি। কই মাস হইছে জানা কই মাস হইছে এমনে জানাইছে এমনে ওই তো গত মাসে আমরা মান্নি মিটিং হয়, মান্নি মিটিং এর মধ্যে আমরা আইএস মহোদয় জানাইছি।
Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi. Kaham shak nanyarok bai naikolja peidulja klinik tabuk nini ani jotni ganawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bukung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist akusong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Drug by Shak Najagi Tongo Te Test Robo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asikta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kokborok 93-628-24100 Tikisa Kokborok number 857-582-7871 জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল Tini Kokborok petangrok asu jora tunyo tebo Koktwma ketal saimana bagai joya wai nai tongdi Swrangchati hambai.